Uteti wa ngayukano uria ukoretwo wakireirie gitaro-ini kia Mount Kenya gatagati ka munini wa mutongoria wa bururi Rigathi Gachagua na minista wa ugitari wa thiini Profesa Kithure Kindiki uria atongoria amwe ya Mount Kenya makindirite ta ndaraca yao gatagati kao na thirikari no ithiete na mbere na gutunganirio ngũ. Na kuma riria uteti uyu wambiriirie na atongoria amwe makiyumiria kumukindira ta ndaraca yao na thirikari, Kithure Kindiki akoretwo atumitie ta gatumu iguru rigie ndeto ino. No umothe Kindiki ni ayumirie muingi-ini na kaunti-ini ya Nyandarua icera-ini riake ria kuhingura na kuruguria tabarĩra itiganite kuria oire kanya gaka gukirira uteti uyu wa ukabira. Tukiendelea na umoja, watu kutoka sehemu hata zingine wataweza kufika hapa Central ili tuwe na Kenya moja, tusiwe ni Kenya ambayo tuko na migawanyiko mingi. Tukitora hau atutoka siasa tu mwaka siasa kazi itafanyika sugani jameni. Ona nige kienda watu ka president Rocio no digianerera umuthi siwezi tangaza leo, lazima nigoje kazi kwanza ifanyie. Murageikirie kura ira moikie kura ira mucoke nige tuigire siasa atmwaikie ige 27 kare wera kare okura ewera mukaruterwo ri. Kindiki augete uteti uyu urongoreirie kuhurithania ruriri rumwe na nduriri iria ingi amu Mugikuyu ari kundu guothe bururi-ini uge wake ukinyitwo mbaru ni mumbunge wa Kinangofu Kwenya Thuku moja. Kwa hivyo mimi niko na hilo ombi, tafadhali, kwa sababu mimi najua kuna watu ambao wamezaliwa hapa Nyandarua na wanaishi katika sehemu nyingine katika taifa letu la Kenya. Wengine wako Pwani, wengine wako Bonde la Ufa, wengine wako Kisumu. Tukiwa na umoja wa utaifa, watu wetu ambao wameenda huko kutafuta riziki watakaa kwa umoja na watafanya biashara na kutafuta riziki huko bila kuwa na wasiwasi. Mimi siko nyuma ya mtu, niko nyuma ya watu wa Kinangop na rais wetu mahali ambapo kazi anatufanyia. Kana tuwe ya doito. Tusijidanganye sisi wa Kikuyu ya kwamba sisi ndio watu tu ambao wako katika taifa letu la Kenya. We must accept that we are part of this country. We are not the only people. Minister ya ne mateteire wiruteri wa thirikari hari gukinyaniria tabarĩra itiganite cia ukuria na uthii wa na mbere matura-ini makiuga uteti moru gatagati-ini ga atongoria matiganite niguo undu uria ukoretwo uri muhinga munene hari gukinyaniria motungata kuri muingi. Murenda twicagure twetweka ruriri gakigua tiga kwikaragia. Sasa siku ya leo huyu waziri ametoka Rift Valley, anafanya kazi Nyandarua hafanyi. Maga itutigetikire siasa tondu tijugi ndiri na kauge na tuwe kuguna. Ino ni ngarangano ya kugayana gitaro kia Mount Kenya iria hia cia kiuteti hingicanitio gatagati-ini ka Rigathi na Kindiki uria agatua uria ungi murungu na akiatigwo agithamaka. Andu-ini ya Kameme TV kaunti-ini ya Nyandarua ni njitagwo Francis Mwangi wa Wawira.